pe pelo ke ilo e le pupula ke pupula mai lava ile i selu mangai fa mai mau wai funga lo kai ni sili ele fa so ko nga fai mo kala kala mo i ma mukangi ngai do le ka fa sa ngai ma ki le ngo mai al makuai ai mo le la lo lan sa lo e an ia ko fa so i fo le anga fa a fe tai mo le fa a purunga fa a fe tai mo le pu ona ele fe tai le pangoza malau fionga fa a fe tai mo le pu ona fa a fe tai mo le fa a purunga ele fe tai le pangoza malau fionga Talo for Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Talo for Navao Tiaroa, ua te talaina nei le o nanga e veni, mo whaatangwa i au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau pale o fulau i loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. A whaialo sa ili se a o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popoli o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Ngoi betul, amo. Samoa le nuu o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu hoi lewa ai Samoa o le penina o te fia i ai O so le la
Ia, talo lava le po ia mawalunga o le whaafonga tapua, ia e se fo o le sila mai moa. E le nei fo ia o uli o le asonga fua o a tata wa uli a mai le lofa ma le anga le lei o le atua. I lana pule ua tō whaasui fua. I le po ia mawalunga o le atunu. Ia, ina ua nganga e fo i le la i le tai ao na leila. Ia maala usu le atunu ui o na tiute mo na Faiva masani. O le o tātou tau mai, i le Gagaifo o Faiva o Samoa. Ia manatu sa manuia lo tae au, i le ala usu fo, i o le aso ngafua lava la tau ia. Ia o le aso fatu tu ngata. Ia ai o talitonu sa maua le malos, aso fo ia nafi sa malolo. Ia ma sa ili matangi i le tunu, sa ili manosi a wafo i le amatali o ngā luenga. I le dei fo i vai aso fau a tātou au lia mai. Aso sefulu ma le tolu, o le masino Januari, lua felua sefulu ma le lima. Ia po a lava beolo o fesaua ina ai, ia le tofa ma le whautanga, ma le whaatofa la inga fo i o le hatunu. Ia ai to apea le taiki. Ia o lo o soifua le tua, o lo o sisila fo i o na fonga. I mea uma tātou te mana tunatu i ai, o mea fo i tātou te fia i ai. Ia whaatasi e fo i ma mea tātou te mawhatia, ma whaanono ai, ma te talo whaatau anau pea, whaanilo na whinangalo. I se awala e mawhai, o na fo i ai. Ia, ma au mai e fo i le fia. Ma le loto, ma le anganga fia mea le lei. Le vela i ai, kako whai mea fia pea tātou. Ia, ma tātou, e sāle whai mea ika. Tātou tali e whaasoro a kora ka ngaka la kuma kiri susu soro i lalo uruma mawhai. Pa wale me a wane i pa ia ise matau sistangata i pa ia ia o e la tau ia. A watu li wha malo, ia pa li wha aftai foi i le alau sumai o le au whainga ruenga le si whonga o Samoa i le tai au ana le la ia e tau tuaina le mmandu o le atunu. Ia, sunga e teito, ia whapea fo i a tamaitai matau sala fo i o le ngaluenga nei. Ia, e le tu ua lava i a tama, so steibi au sanga i le au whai ngaluenga. Ia, e le mawhai lava o le tu ua, e a ngai mai lava. Ila ia whatino le ngaluenga. Tautua i le atunu, lau lava ngana. Ia, e mai se o mea o lo o whesoua i nai. Talafou i vai whanua, na ia tātou musika, ma pese e whaafia ai le loto ma le anga. Ea. Aua la le pole vale fua tātou ia. Whatalofa, whaabitoa i le pa ia maulunga o le tawhtolu, o le tātou vānu nofo Samoa. Awau pa ia mamamalu wha le malo, pa ia fo i mamamalu, sale a vea wha le anganu, wha le atunu. Ia mawalunga le vi ingo le tua. I le auwhinga luenga tutofi. Ia, i whata whaitaulanga e fia le ngata i Samoa. Ia whapea fo le rei atunu o tātou nopia iai. Ia maua vea fo i mo tātou a inga lona lua. Wa nopia iai, wa lala mpapa awai. Ia, wa atina e ai, whanau, ma inga, ia, mangalu lue ai. Mana nofo ai? Ia. Ia, whatalo whatu ai, i le po ia maulunga le atunu, whawhiloa ai, ma wha ofo alo whatu foi, ia, ma wha malo foi, le soifua, ma le whalau i langi mā. Le whaingofie, me tuta i ai, le whaingamana vaisisi, oso se stroke, mo oso se mai, ma pe whafo se ia kua, i le whako sisi la tau ia. A ole mea, ia maua le fia. Ai te malama loa, ia o na toa fo i la ia leo le tai lau whasoa mara, manino lau wa ai. Ia ati lau wa ai, lisi se lau mika, ma lisi se lau moila lai lumatu. Whapea nā fo. Iau au tafa mo tua. Whatalo whapitoa, i le tāpua inga fo i, a le pa ia maulunga, o e sa ngā rurue mua i le ngā ruenga le tua, tau o suasui o le ipuvai o le ola, o toe mapu mai i whanua, ma seu mai i whanua le whata maso ali inga. Ia te utau o whaiwhi au malolo pensione, whaiwhi au malolo manu malo mai. Malolo retire mai, i le tele o tausanga,
sa utou ta se ai le ngā luenga le atua. Patalo whaptoa ia te utou, te babti nā mātua o le atunu, tua asina sina. Ia, alo ave pēr le siu fongo Samoa, ma le radio Samoa i au kinani nei. Ma utou pa anga tō tino e tai tō lua ina utou, e le aso, ma le aso, le po, ma le po, fitu aso le vai aso, luas fun ma le whai tu la, o le aso. Le nā, lau tō auna, i le nganga i fo Faiva o Samoa, po o i nei New Zealand, po Samoa, po Fea, po Australia, Hawaii, ma le maro tele o Amerika, ma so se tafa o le lanorangi, o lo whaafongafonga mai ei, a o lo o ngā lulue, a watu le wha malo, ma le whaaftai, ia o ngā luenga le nei o lo ua tofi ai o tau, lea ua ngā ngaifo, i le nei a fiafi, i le ua luas fulu minute, ua te aile i tu la e wha, malo le ngā lulue. Ia, upu masani, a le atunu, ua tātou wheloa i lumo le du, ua leo tuo le du. Ia, ua whapena fo i o na tātou wheloa i pu'e o manu, ua leo pu'e o mala. Aftai le tua o Sapota, le tua o Israelu, le tua o Aperamo, le tua o Samoa, o lou alofa ma lou wha mahoni. Ia, ua mulmulita ia i mātou, ua fusia ai i le whau o malo. Ia, ono o lou alofa mai. Malo a fua, ai lau masulo tai au ua maua, ono o le anga le lei o le atua i lau tau soifua ngalue, le soifua tautua, pa le soifua au auna. Po whea lava, ia le vaenga ua tutofi ai. Ia, malo ngā lue, i le neifo iaso. Ta ua mea sa tupu le whai ungo le vai aso. Ia. Fia makari e istangata. Ia, ai le mautonu istangata. Ia, a uisfoi tangata, le ngona le nganga maftia. A o leo ufa i atu i ate oe. Au e te popole. Punga mai dunga le pākua o lau solfangua ka ki e maukango e enge oe ma se i e ata. Ai e mana malama le lei i mea o lo tupu. I le loto i fale. Ia fa pena foi. O le vano nofo i ngase o malo i upu whai o le tātu tunu. Ia, ma mea ua pei e fōringa mai ai ua vāle whangatia. Ai re yangi mea o kukupu. Io, o mea maasari a nei, tilo, i ai isi a tunu. Sa whapena foi le tātu tunu le telo tau sanga o mawai. Ia, ai e re mawhai a. Ia, e alu le tābilu sanga o le soifuanga nei. Ia, po le soifuanga wha le kerisiano wha le kalesia. E ia mea tutupu e whetena i e foi mawhauwhaunga. Wha le e kalesia, ma talitonunga wha le kalesia. E i foi le taimi e vai le whangatia. Ia ma whetena i ai i le tulanga. O le vā wha le anganu. Ia, o le vānu no fuai o li im foi pule. Ia ma pulenga i tonu o nuu ma i tu malo. Ia e foi tai au. E le i mawhauwhauina. E vā i le whangatia. Ma whapena fo i o na le mautonu ai ma maua. I ngase o upufai o malo. Ia whapea fo i le tulafono. Whatea i le tulafono. Ma lea tulafono. O le mea le nā i tupu mai. Ia ai. E le tā ua tele wae a ngā isa o whaamtalanga. E le mata upule nā. E wha umatu ai. Ma wha ua watu. Ia le pora kalame peo na iai le lava i aso le ngā Gagaifo Faiva. O Samoa i le asfareile ma le tātou tādoa awa. Ia, ma le tātou alofisa le nā. Tāno awa e te mawai ia le sao i le asitona ai. Ona iloa i la ia lea. E matautia. A wane nei tātou o se tama i atu nuu. Ma le malo tele o Amerika. Wa o le vai aso le te nei le asfareile ma le asitona ai. Na lau ai le unga o le whaamsinonga o le Palestine ia Donald Trump. E ui lana whaamaonia ana soli tu la fono e tolus fulma le wha. Ai na o lava i le whaamsinonga. Io, tu sape Palestine na o lava i le whaamsinonga. A ole io o la i le taimi.
e wha ui nai, ma wha mamalu, ma wha pa ia ina lo na tofi Palestine mo le taimi wha lua. I le mauta pai po le whale pai Washington, Capitol Hill. Ai na a apalava i ai le wha msinonga. Nā le mea ua tupu. O le vai asuno, ma le wha i unga o le vai asuno se i mawai atu nei. Na whasi o ti ai, pēta ngata valeina, ma tanu ai ili ma mate, i le wha vai o le malo Amerika, le upu lea tātou te sangi ai nei ma lauvivilu, the rule of law. O le ala o le tula fono, le muli tai le tula fono, o le usitai ma le ola i le tula fono whawai. La le mea lo spela mai i le tula fono o le whawai o Amerika. It says, no sitting president should be charged for any crime committed during his presidency with his duty and responsibilities, including rape or even murder. O tō sila lai ai. O le vai aso foi na sei mawai atu nei, i le whai unga lea nai lua le tonu aso o tōna i atu. Na matua tanu ai ili mamate, le upu lea, masani ai i tātou matalinga o tangata le whaalongo iai. No one is above the law. Le ai seisi lunga atu o le tula whano. Tua whasioki ama tanu i le whaai unga o le vai aso na sei mawai atu nei. Ai sea, ua tala noa mai, masipela mai i le whaavae o Amerika. The United States Constitution states and spells out this way. O tō sila iai. The sitting president has full immunity. O le tangata na te taua veina, le tofi Palestine o le malo Amerika, ai soli se tu la fono a o iai i te tono o le ofisa lea. Ma ia uina le tofi Palestine e mawalunga atu i lanai lo o le tu la fono. So now you know, there are people that are above the law. So that statement, the infamous statement of no one is above the law, is crap. You know, it was just been killed and buried last week. O tō whawhangalai. O le la le sila atua isi atu nuu o le lalurangi e awhi ai ma Samoa. Pea tātou tala noa i upawhai o le malo tele o Amerika. Lea ua tino fi ai. Ma ua wha mauti noa mai ai. Le toi fo i o se Palestine, tolu se fulma le wha mōlianga. Mōl ma ua wha maunia. E ui una wale whale pui pe wha sala i se tupe. Pe whai fo i a sona community service. This was just a slap on the hand. Mai okay tono? Alu no o e champ. Pule o po feke champ ai. Ioi. E whauringa i mali e, ai le mali e. La le me tauna whai e le malo Amerika. Pasia ma o mai se tu la fono. I te tonu o le senate ma le konkolesi. Ina ia sui ai upu ia. Ina ia tutusa pauai tangata uma o na toe whaatu lai mai lea. Ole whai upu le na, no one is above the law. And the rule of law. If we change the Constitution, and it will take a long time to pass and change the Constitution of the United States, then we will go back to resurrect toi whaatula i mai le tulafono. No one is above the law and will live with the rule of law. The rule of law. Now, tātou a mata I nai whaavevela atua I o wafi mo Se e akawa besole. I arawa nei tātou le tātou te vivesi ai nei. And that's exactly what happened to Samoa. It's politics and the political crisis that we're going through right now.
is the rule of law. Mo tātou le sāwa vali fōi. I le ala o le tū la whono. Ma ua tātou tilo ai fōi I upu. No one is above the law. Yeah. E tangata I e la lafi solo. Ma ua a tiri ai le pisa ma le vevesi. E ui na lau manu ia, allegedly. Whaatūtū ia I mea. Ua le mawhai. Wau fiufi wha manu ngase. Ona ua a ngai isi tangata o lo iai fo I le malo si anga. La tau te fiufi wha manu ngase, ma tau fi ai suenga. And we're not moving forward or backwards. We are standing stationary on the same spot. Ma tātou tūtū o I whapena o le alu I luma, alu I tua, o le alu I le autafa. Tau unga vale pe tau matau. Everything is locked in here. Why? E tangata le whamaoni o lo iai. Allegedly, there are people over there. Upule nā whaperetania. Allegedly, o lau manu ia, o iai se masalonga. Ia, ai mana tua fo I leisi upu. Tau ave lava lo whamaoni, ma lo wabi o tonu. Se ai a longa o au mai le mata upu le whamasinonga ma sua ina. Pe te sala, pe e te le sala, pe whamaonia lau sala, pe le whamaonia fo I se morianga. Ia ona tu sao loto le oi alo le nā o tu lo oi le Papua. Ea. Kuro oi de saipua. Tu lo whaafonga bai le tunu, tala malie o le suanga o le vātile tātou tala noa ma e malama le lei. Mele o te whai atu. Saipua ai tanu malala. Ia le nā. So, here we go, ladies and gentlemen. Another beautiful day, another new day, a new way of thinking. Se awala le lei au mai fo I e whaamanino mai e le tua malona nganga pa ia I tātou. Mea ia o lo ua tupu mai nei. I lo tātou loto I whale. Ia e maise fo I ma le tātou whinga malo. Don't get me wrong. Brothers and sisters, ladies and gentlemen, friends and families and associates, fans and supporters of Fast Party, supporters of HRPP, wana toi paule nao. O pati ia o lo toi nei tono le atono. O solo ia le pati le nao. O le whatutua I le tua Samoa utas. Ia o la lava o lo iai nisi. O le SNDP. Ai, le fo ia lau muru ia mai. O ei fo sisi pati fou. O lo sa ili ni o na sui. Tau wā mō lesi whainga pālonto le lua awhi lua sifu ma le ono. Ua whaingo ina o le tū mua mapule Republican political party. Ia, lena, ia tawana a le tangata la tau, po se whalapul putoka fo I o tangata. Ia, la tau te whaatino ina. Lena vaenga. The day the rule of law died in the American politics. Vason te nei. Ia la o o malitemil nei a whaitou te sila matau muri I le matau pulea. Ia no tau malama le lei ia le iai. Heu ia no ua uma le whainga palota man malo Donald Trump I le whainga palota. Ia e malama le lei iai I le mafua anga. Nā lai ona tele le tupe. Telefo I le soli tula fono le na e la whanga solo fo isi soli ngā tula fono ma wha msinonga wha pena. E utu te pole iai. Pa wale mea ia le leilo visa. Ia pa ua e citizeni fo. Ia pe mauolo green card. Ia na siti politi ala ia le ala e te whainga luenga. Mauolo social security pa whai ua e le toi whainga luenga. I la tau o malolo retire. Vailo green card pa o e ang waa. I full benefits uma o le veo oils tangata nuu a toa.
the full benefits of the full citizenship of the United States, not as just a national level, po o se na o se tangata nu u fo lele ai le a toto benefiti pay o I la tola national citizens. We're almost classified as second-class people in the United States. I hate to say that, but that is the truth and reality of it. Those who travel with the green cards. The day, the infamous statement, "No one is above the law," when Donald Trump was a convicted felon of 34 counts, but it was unconditionally discharged without any penalties because he was immune as a sitting president, and he, has damaged the judiciary system and institutions of the United States. Whaamalepe ato le whaamsinonga. Mea fo ina lena tau fo iis tangata e whaatino I o le tātou watunu a mata mai lava I le whainga pānoto le hawhewsa lau luas fumaritasi. Fi naunga le tu la whono ma le tau mawhai e susofa ma ta lepe ma I tui ma whaaleanga ina le tino le whaamsinonga. Iena lai ona avel whaamsinonga ma mai fwele iunga le whaamsinonga. Contempt of court, avantu fo I le parliament, contempt of parliament, e wina o I tua toyo mai o le mea lava le nā etas. The first ever convicted felon to be president of the United States history. Ia o history fo le mea le la whai ni tātou, pia tātou tilo nei. I le mea ua vā I le whangatia. I to tono le tātou pati, whafonga le Samoa. I tolu inga I fia le lalurangi. New Zealand ma Samoa nei ma Australia. E le whapea wa o tala noa atu I mata upu nei. Ona whapea la ilea. Wa tātou wo e tala noa ngai I le ainga whatua tua I le tua Samoa. O tasi. Ona tātou o mai lea tātou toi tau ai maa atu I le situ. No. Ne ai. E le o le mawhauwhaunga le nā. Tātou te le tutu, e lango ina pēr se mea, tātou te wawa ai atu. E ti whatoa ai le sāwhu lau o le atunu. Alo o le nā fo I e mā ngoto ai le sami o le pēr le mea le ngoto ai le mana wanui. Tātou te o ese matutu matilutilo. We step back and have a look from the outside looking in. What went wrong? How could this happen? Whawhea na tulai mai le mea lea. And what has happened? Lauta what? This is a political crisis that is unrare. It is a mere foe. There's nothing new under the sun. This political crisis within a government threatens the stability and the solidarity of decision-making is caused by internal fractions. El fa Samoa ino le mata upulena. O le fetena inga ma le le mautonu leo ua iei nei ua vā I le whangatia I le tātou a inga. Whātua tua I le atua Samoa ua tasi. E alana tātou talanoa whapenei. O le tau mawhainga e sa ili se awala e fō ia e le whawhitaule. E mafua uma nei mea. I le mea ta o internal fractions. The enemy within. O to tonu lava o le loto I fale. O lo o lulu ina I le whawai mausali. And it has
threaten decision making caused by internal fractions. O nei tama I ta e ia mai tu tonu, ua aisi, ua vete, le vāno nofo, o tangata lava la tōu i o le ainga. I tu tonu o le whaala puputonga lea, ma le vaenga whaupwhai. Ala tātou tiu te le whainei. Tātou te whautua I te tai, o I la tōu lo tui matangi olo, ma sila sila to toa, I loto ma nganga o tangata o le ainga tawa o whai. The internal fractions have caused instability and also has broken down the fabric of unity. Ta lepe ai lo tātou vā no nofo le lei o le whaalwhani ma le mau poponga. A le upule nā. United we stand, divided we fall. Within the political crisis and within internal fractions. Ma lepe la wai tutonu o le ri o lea, ma le loto I whale. Aisea. Aisea. People have come with different agendas. Sa wale te ngata la tau ia, malana lava whapona. Sau lava ia, malona tali tununga o se mea te tau na ia ausia. Po le ale tuainga awala, e ausia ai so na wha moe moe, po o se tupe, po o se tofinga, po o le afo ile awala e whatino I ausia le mena pe ta lepe le vāno nofo le lei ma lesi uso a tangata po lesi uso a whaipule po o ni tala e whai e whau o mea uma lava nā o awala uma nā o lei tu tonu o le mafo whau ma le whai ai o lesi tangata ma le manatu e le o tilofia ma atangia ma susuru atu ma po e maua mai e isi tangata. You can see it from the light of day, a long way away from your standing point. What happens? Those internal fractions and those personal agendas become personal vendettas. Eo, a vea loa mawhatu whatunga. Patino lava ia te oe e te le fia ai I leisi tangata. Leisi o uso a whaipule I to tonu lava o le ainga. Ona mafua mai loa la ia lea o le upu lea. There is a conspiracy to commit something, to damage relationships. Wa iai le whauwhonga le upule nā conspiracy. O lona whaasamoina le nā. Wa iai mā whauwhonga e whauwhau wai se me whaaleanga ma whaaki koa ai se si uso. Ai leo se me tau na whai. O e so ele me moni. Find the evidence. Find the backup evidence. Find the witnesses, the real people that are culprits and behind all this. Ia wai, e whauwhau watu le si tu, e whauwhau mai le si tu. O ai le tu le malolosi ana whauwhaunga. Ia na pisa leo te itai o le atunu. Ai mata. Wa te itai o le tunu o mātua nā. O mātua nā o le tunu. Te itai o le Parliament, te itai o le Kabineta. Le mauta o Samoa ma te itai uma. Au peo la ua misa, whetau wa i leo ngāri. Ai mata ma whaalongolongo i ai. Le atunu u atoa. O la whanau le atunu.
E va ai atu ia te utau ma silsilanto. Ia te utau o lo tū matila. I matangi olo. I se tali. E fo ia ai fa fita uli. Fa le lei ai le ba. Nei le upu e masani no utala noi. Le vi, o le a, o le va. Le va nofo, le va tupuia, le va tangata, le va fisotai, le va o matua, ma whanau, le tama ma le teine, le va o le tawhatonu o le malo, a wā, ia le pule whatonu, whapena foi, le pale mene, ma le va, whatau anai, ma le whamsinonga. Mane, si tama i upua, lua ma te tusi a le sipela ngō fia ia ma wha leo ngō fia. A o lona wha uinga ina, ma lona tau singa o lea tama i upu wha pea. Na le lua ma te tusi, wha leo ngō fia, spela ngō fia, ai ma lepe ai le whale ali i o Samoa. Ma lepe el palmene, ma lepe el kapeneta, ma lepe el whabisinonga, ma lepe le vanu nofo tu mua ma pule, ma i tu malo ma ainga, so se mawhtanga ma whala putonga. Na o mea ma lepe lepe lawa, a whonga Samoa. Iwa, wala, wale ma whai na whai. Wale ma whai o na sa ili se awala. Dea la, wala fo mai tau au o tangata. Wala fo mai i ua o tangata. Tangata lau tele. E tau mawhai e sa ili se vai fo e mo moli atu. A o se vai malu foi. Ia nganga mwhina ngalo. Ina ia toa ai le tai. Ua lava nei na utou tutu ai, ma utou wo atu i le palemene, e leo ni ua niu o ua o tangata. Tangata palota o le tumalo. Ia sa o le tala tupua fo lele. Tono o le maota, whamele tama ainga. Ua tātou ndofo a tātou motoea. Toi peli tātou. Toi whaia e tātou ia tātou vātu whafonga le tunu. E le mali. I mawhtianga o le tunu uma le ainga o lo vava i atu. Whaalongo atu. Ma le mautonu. Se fulu minute. Ona tale o le tu la lima. Whatalo whapitoa lava. Ia ma le au ngani fo le na i ate oe. Tātou paanga umai lunga o le Facebook page of Radio Samoa e maiselenga ngai for Faiva, tango subscribe. Press the like button. And then share our program. Tufal tātou por kalami. Sei whanongo longo Samoa i tawhai fio le lalulangi. A o ala ngona. Lango le tiutele na. Le atou se vea. Mo moli atu. O le ini me whai. Ne bala au mai o tangata. O Imeli, o Texas. Awa whena whai. E tali atu. E wha nofo fi ma lie le tunu. Awale mwhai e te tai. E wa tali atu isi te tai o le tunu. Wha la putonga. Tali atu tangata o lo o iai isi wha la putonga. Tali atu, lei ataua, ilona tiu te whawhasa lau bal malama il tu la fono, maupu whai o malo. Ma mea o lea ua waba ai i ai, ma whalongo i ai, ma tūla i mai. Talo whai. A talo whai lunga le tātou apia fōlinga ma le tātou Facebook page al Radio Samoa. Tau tai Samoa, tilo manu, ia, whapena fōi, ia, Teokila, Williamu,
le vao, to lei, matapula, Salah Hunt, Erolini Josefa le tua fine, fa pe foil te mai tai o Fuatino Josefa, papali I, Salanoa, ma utou uma, o loo mai mua mai I lunga le tātou. Apia fo linga ma le tātou Facebook page. Whatalo fo e lau sunga le li whatonu, le uso pele tu le epa, whaftai, li o sua. Ia whapena fo I au malo lo tautua ina le tātou tunu. I le siu fonga o le tae au fou o Samoa. I Los Angeles I Amerika. Awatu fo I whamaisenga ma whamawhanwhananga. Pa ia mawalunga o le tātou tunu o lo alala ma papa au. I no whanga uma nā I California. Ia ma I lato uma o mai ata ti whanga a Hollywood. O lo o a veo ni movie stars. Wa mu uma o lato whale na Los Angeles and Hollywood scene. Talo whai. O tau te popole I whale ma maunta ma pola le tau saunga le mu. E uma, toi onto insurance toi whai. Ai le se insurance e toi au mai ei le ola ma le soifua. Ia e maise o le tele o mea ua whaelenga ina la wamba ai atu. Ina yaso e lua ia ua tuana i atu. E matau tia. Ia le afi. A leo te wamba ai atu nelo whai fo Isu su enga fo ele FBI. E whapea olo iei le talitununga e iai ni tangata pos tangata. A suspect that actually a gaslighter ia po le tutu afi. Na ia whaatino ina le mūlea. Ia le na. Talo mo o tau na ia whaasau ina lo tau soifua. Ia wawaile. Ele ngata le soifua I la tau whaisito telo I la tau maaliliu. A ole nā meu whaatafuna ina atoa. Se lau 50 eka. I tonu ama le vaenga le. E tapu e ai ata ti whanga. Hollywood, Los Angeles, California. Lawi loa ai ia Amerika. Ai leo o ye ina the famous Hall of Walk of Fame. Ma e sa vali lunga o whetu fo I o tangata lawi loa I ata ti whanga ma ta longa ma so se mea lava I Amerika poro Los Angeles. Nonu ngai tele I o I Amerika. Patalo fatu Elisa sa anga. Watching you from KCMO. Loto mua valo ia. Fatalo fa I sio ainga I le tai. Ia fa pe foi le va fonti na yo tatu ainga I tu mua. Yo tatu ainga I le motele se la fai. Tatu ainga I tu le manua. Ia o le la o la longo a to le langi a to wal fesidi ale na. That's a valley to lo. Ola e di le mea ua kupu ali o whakua o mea kupu o mea whapianganga kupu. Na mea lea ua oso whakasi a le afi lai tupu mai o Los Angeles. Ia male mea le kupu mai Samoa. Talofo te fau mai whaftai. Tai atu le langlong sua I le tātou Pol Kalambe. Ia tuna sa tele talofo lava ma lolo soi fumuria. O Johnny Love, a lolo se fumria, ia fa pe foi. Mai le tala lena o fai taune ia Moses le taiao. Le fionga le ati kopo lui, Moses lui. Samoa, fai se tatou mea fou ele nei tau sanga. Mata a tonu o le mea fou la lea. Fai se tātou mea fau le nei tausanga. Ai o le mea fau le ua amata mea ai. Ia le fionga le tamai tai pāre mia. Manisi
ua manatu e toso atu le lai tu. Ai tu la uli i. Matau manu o fo i la tau e o mai e lango o ia. Mana ia fo i lea. Tātou tilo iai. Let's have a look at the implications of these. What's going to happen? What are the options? What are the implications of what and how it's going to look like? E ai ni tula fono le asoli ai I le whenga soloa I ma kolosi le foloa? Yes, e ai. Wa foi wa umana tā mau le chapipi e tula epam. E te le mawhau na e alu I sisi pati. A whai e te whialu sisi pati, ai nofo sisi tangata. E wha malosi se awala e wha tula, I ai sisi whai ngā malo. I le spiliti lea ua bawa ai atu nei ai. Nobody is ever able to cross that floor because of the legislation. You cannot jump ships. What happens? What is the consequence of that? When you want to move and cross the floor, say goodbye, say no more, and go and do your by-election. Le mawhai na kolosi, whenga soloa I mwhetalo loa I le bālea, male, freedom. Te laku I le laku I u laku. O mana tāmbau. Ai whialu o lesi pito. Ia, ona e tā pena la ia le te whātō whām, whamawai le pāre mene malau pāti. E alu e whailau whainga pānota lai titi. E toi sau. E mauti noa e te toi sau. Ia wanki lai. E te le toi mautonu. Ia. E te le iloha pe e te toi sau pe le sau. E mawhai ona e tūtotas. Ia ātonu e mawhai. I se tū la whono. A le mea le nā, o le whaangutu lua. Ia, e mtua mauti noa I lava. Lau le sau. Lau le toi fo I mai. Tātou wō. Tātou tala fo I vai whanua. So early childhood education poa o ngā amata Samoa mai Pasifika I Māngele. E iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena o le awa o ina le whanau. E uti a manoa lo te toe, awa lai te whaatuai. Ai lesi tala nei lolo walo. Malo whaago peo le turanga o ngā onga le tau. O le se matangi malo losi wa whautu e nai tangata le nei vai aso. Whaero fo I la pata inga mai le wa ai tau le a whaatele ina awhi lea whaetu a mai se. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. No le mana losi o matangi o lo o whautua ina. O le toa sfuru ana wa maririu, toa rima na maririu mai le awhi I le Palisades, ma le toa sfuru tasi na maririu atu mai le awhi I Eton, e peo na tuina mai se pepa o whamtalanga a leo I le a whaetu. Mai Yemen, o le pāo se pamu penisini na afuai se awhitele na sasawane le o ngā tatonu o Yemen, wa mariri wai ai titi mai pe 15 tangata, peo na whaamaria mai esu I le soifua maraloina I le atunuu. O le whaalawlawe na tupu le whae ungo le vaiaso le tumalo saha, ma pe ama le ono fitu le au maralua, e au fiai mai rātou e matua I tinga ina lava e whaase fulu. E mai o lo tau sa I dia pea isi ai le o manino mai lava le mafua anga le whaalawlawe, o ata I lunga o penga ta wha ilangi wa wha iloa nei se awhi tele wa mua tuai mata abale I lea wha aitu. O le wha aitu leo Yemen e wha tonu le Houthi rebels e lango iai Iran ma wa lewa tausanga o whaifeta winga ma le whainga maloa Yemen. Wa ta ua le CNN ma na ospa ia mangao ia le Houthi rebels le a ai o Hanaka al-Masud I le vai aso taruai. O lo le fia I le ofisa o Amerika I Yemen I le tūlanga wa tūlai mai, ma whamai a lātou o whainga whātupu whaalawe nei uaria e, ua lea iei ma se whire mō tangata o Yemen.
Mai Ukraine wa saunoa Volodymyr Zelensky le taitai o le atunu e mawhaina ia i oe ane le whaamatu watu fita to o lua Korea i mātu e pesuia iai manisi pango tā Ukraine o lo tau fia i Lucia. Sa whaalau lua Ukraine i le sto na ina te nei o i la ua to o lua o fita Korea i mātu sa pu ina le so iwo Januari ma o loo i Kiev ma whaia iai tong fitinga. O se whaamatalanga me le wharepae po le White House wa tā wai e to a tele fita Korea i mātu wa maririu ma wa saunua i Zelensky o le tūlanga le wailo ai e le ai se toe māsalo o loo whaalango tasi lusia i a Korea i mātu i le tūlanga tau fesosoani whaamiliteli. Mai le Pasifika wa whaelo e se reporter Radio New Zealand i le so le lamatianga o a wha i le Pasifika e ono whaateteleina a o wha wau peo na mata i tūre la nina. O le urua ia wha o le rua awherua rima o Pita le ana pasia ni we le wha i ungo le vaiaso a o le la nina e whaatatau se tūranga mālu i lungo le Vasa Pasifika e mai se lava i le tu e lata i le tu i se sae o le International Dateline. O le te minei olo i eile Vasa Pasifika i le o ngā tonu o le tau o a wha, ma o whaeloa le wha ai tau mai le niwa o le vaengalo na lua o le season na wha lea a mata i a Januari e whai lava si te lea i o a wha e aria e ai, mai ono wa ia fo i tangata le fesusu ia i o le angia na matangi e meise le maururunga o ngalu e meise lava fo i wha ai tu e angia i savili. Talamuli muli, mai New Zealand wa whaasao na whaeloa le ingole li e tolu sfutau sanga sa tūra i le soin whaamsinonga, mō lia le whasio te tangata, ina ua mawalo na le tino maliwa se tamaita i se fale i au kilani. O whaeloa le teo whaaba malua New Zealand, o le asa toa na i taluaina mō lia i le ali i le whasio te tangata, au Avondale na mawa i le ua maliu. Whaasa lao na whaeloa le ingoa ina watura i le soin whaamsinonga, se i au lia le sa rusfuribo Januari e toe wala waile mata upu le whaamsinonga mawalunga i au kilani lava. Tau fia le ali e leo ma e le isi o toe sa i lia leo i le nei whaalawe lave. O le whaeunga le nao tala mai atunu e mamama tala fo i le Pasifika mo le asonga fua le nei le amatanga le nei vai aso i manuia te le whea o matiu te o whenga iai maru tātou tunu. Olo e whafonga le tautua mo ore si whafonga o Samoa, le Radio Samoa, sulima i watolu a moe au kilani. Le podcast o le ngā Gagaifo Faiva ia ma le tāua lunga fo i o tiute ma Faiva le fribo le tunu ui le so. Le ua whaatasi mai ia le sunga ia Victor, ia mai le tātou whaleta vale le Tire World and Auto Limited whaatalo whaatu uso malole sa i fuamuria whaatai fo i mo le taimi ua whaavanoa mai. Malole, langi maa whaatai fo i ua tāwhelua i nei au auli. Ia, e rea watele whaatalo whaatu rau tō whaa le atau sa rea. Ia, malo le wanu sa i malo fo i tau tuatunu i lau sunga i whaatalo whafo i le lau whafonga tapua i Samoa ma futai mai tono maota malawa nisi fo i na uma nawanga duenga. Ia, malo la wale tau ia te o tau. Malo fo i whamlu atu le tausanga fau o le ale kai o le afo wase. Ia, malo whaftai i ngā luenga le lei o le nā tausanga wa lewa fo inga o na tāte tea. O fo o le whapuponga le Radio Samoa ma le Tire World Auto Limited lewa tausanga. Ai pei o le kamalo fo le la o au le whawhinga e ki aru e sau. Ia, ai malo. Ia, la fotu yo au mawhanawhana o masani fo le tunu o le awhiatu alo iai nisi o tamawhana o le tunu o le whaungai na fo o le tātou ngana e fsota iai ma whaingo fia ia me mana o mia le tunu. Ia whaftai lava sa vea mon matou no whaaulo ia sa o lei lava ia o loa fo i tautua le tawad e mase fo i le whaipaanga fo i matatoa Radio Samoa le tau whailonen i nai tu ia whaftai lava mo le matou no whaaulo si a matatu ina matua pampesini o le tau tato pesini le matasi le lua tāla di matolu o le kako tise o lau tāla wat fitu sene manatua unu sene le tua sea pea peu turo sa i a matou i manatolo e po le ka esi a poini i scan tona tato whaloloa
ia le fente se la wono sene pe pe tu lo ta vale i le mato pamu ngata fo le ngai ngaro of the pay tu lo ta vale pe pe le of the pay ia fam kesi for LPG a iwa kir kalama fento fio ina le waso fitu ta la te tongi man toro swafa ngata fo le o lo numero ia tu fo to ting puso mon sound ia wala wasi sifa po ponga a e tanga va ai fo ia pe te man malo e fo ia se si la te fa to molo sa mai le mato po pe sindi o le swafa man malo mon leva ya so le sunga ya Teisi ia ora fa moneina o le neiva yaso a o teisi ia o le paulele ngole fiki mai lunga le nunga ka kose i lo man malo mo neiva yaso me telefoni o le olu tasi o fa iwa valu fa anga e me tato a farisinia ma tu tusi a fa pe ngai le fa la vala fu service ia no transmission service ia finga puk malo no ile tato farisinia ia pete su mai fo ile tato a farisinia ia le so la ma tato pompe sini o le fina foi matuk ta vali a fia di filo sa lu inisi molunga to le inisi polilif ngata foleta to snoko fa pi ma le tato pupa solo mo i tato falesilia a fa pe ngo over le la ke le pa ta vali po pa po pa tato fo willy ia la iria tato flea so le ngana tato flea ia fa pi ia tato tato a pa ta vali ia pasil pe pol tato warren ia ngata fo le u fail facts fa pi ia tato ia fale fa mato to mo fa folo sa ni me fale tonu ni me nga wa de kiswa u ni me nga pa o ia por mori fo so mo dashboard ia o malo ta vale tato fale sinia pe por warren na le lua su tala te tongia lo mota ta va fo fa ta winna ta ta va tuai ta va fo ia mata mele sivika so no mota to smoka hypercast ngata fola ta piki apu a ole ni san for winter hilux mana lifi man te fa ma na ia ta to ta vale le se me ko por esa lo fa ta o tu lo a fa pe na to so piki apu ia o me lo le sina ta vale to ma singa la pa stemi a para eso sam ina mato fa ta vale man tu mo to cashback ile ta to fa ta vale fo ta vale tuai mo la valo tine tu pe ia me ile mato fa ta vale me telefoni o iva lo fitu fa to lua lo o iva lo fitu fa to lua lo o ia numero e te vala au ia mo se so sani nga i me ta fa pa ma le tua tu si o tasi fitu sulu pe o ta pa fo lo va pa tuai no mo ia mato au ti fa so ia ta no me fo i ia mato ia me ia lo fo sa mo pe ana fenga lo ia mato mo se so sani ia se ta no fo to no ta ofisa au lo mo ko se ki me kuio ama tama se sulima le se tato se ke mek su tolu po sufa le se sulima le ama tama ye se pa le lua sulu nga lunga anda le lua suta la te tongia ile va yaso po le payment tongi va so lua suta la e pe aperta pala i lunga mato finance ya me masani o le license ya mala tolu ma singa payment ya pala so se ki mek pe le mato farpa wa sui pa fata vale fulila wi alignment e pula o ile so fa ila alignment ava pe ke PC fainga ku sisi aso lo mota to pa to ta singa to di ma mota to martas e mota to ta la po afa pe ngiro ma dia la po pa no e fainga to elification dunga to ke si dunga sai pe ali to lima pe al to lo por to lo fo i lo mota to pa o le martas i le tato fa pa i o ta valen de aso le siki sifa menu le to ta fainga venga fa pe ngai kauso so ta vale menu o le tata vale meno lo fatta una termine ile tato fatta vale o le tato finance now yes finance ma kiuka ma tua suvalu masinga HSV o tato finance fa un termine i tato la i lo le tato fatta o le ngata fo le tato fa le sini fa taila va ia tau savea mo le matou no fa aldo ia o le la va o filimba no sunga le tu la le fiafi ia mo le franga ia ai nga mo termine ia so fo me ia After tele lava fa soifo ia la sunga Victor o le lii o le tama whanau o Samoa lo ngā lui matautua i le tātou whale tāwale le nāma le whale pau fo i tulou o tāwale Tire World and Auto Limited i Otara ia ana i le pamu te le nā anga i ei tātou i loe tasi ale pamu i nā i Otara ia ma le nātou telefoni lua fitu tasi tolu o lua fitu tasi tolu o ia po le numera fe avea i ale sunga ia Victor
o lua tasi, o iwa tasi, o tasi lima wha ono. Ia, mai le tātou Tai Award na i o Tara. Nā tātou ue tāle pesilia. A o sa ili se amba noa tātou tala noa tuai le ni pule o le tātou whale tābale. Le Omega Cars, le sunga ia tungisia, Pio Wilson, ia a wafo se tātou li poti.
No ai ngā pele ua tonu lau feelinga ne I whati toto sepe au wale malili e whati sisina lo utau po whatau sala ua I whailenga mapu mai ai ai le na talanga manui ala tama futanga Te muso ne I walo walo ia maita Le I moa molulu pe niu niu pulu a ta upu Talana I mai along sa I nonu ma whare wha a taua Le o se manuia ea Le ane ua o me lea Te muso ne I walo walo ia maita Le I moa molulu pe niu niu pulu a ta upu Talana I mai along sa I nonu ma whare wha a taua Le o se manuia ea Le ane ua o me lea Ia le na, le pese le na siurunga ri le o saihani sa pau. Ia ma whea ngai ma pesenga boy. Ia whano file muai ia le ngā ngai fo Faiva o Samoa I le nei fo I awa uli o le ansonga fua po o whea lava o le e whafonga mai ai. Ia a o e a nga I atu e koloki le o kād ma e saini o le la e halu tō whale. Ewa fui ki alu ma u se mea ko kingo le whanwhai ngā luenga I su e ko foi mo savali lau ka vale. Ia, tala mali e tātou tali e ai, ia ma e whaalongo mai pea. Ia, a watu pea, ia tā upu ese o le tātou porkalame. Alo, fia malama iai, ia le atunu. Nau mai leo lau whasoa, e mata upu nei. Mole si le fia, o lena tu watu le pō na pō e whaatino ai ia le whanotanga a le whaafaletui puto o telefoi nisi alo matama whanau o le atunu o whaia le ngāruenga tau longolongo a uso a whaasalalau ia ele ngata I le sunga ia siata a pio vauliko ia whaapena fo le uso ia mau hunt ia masiona whaleo ai ese fo I mai lau lava sa ili I linga. Patino lava I tonu o le loto I fale. O le whaatua I le atua sa moa ua tasi. A wā, o le nai lau si le fia le atunu. So se teimi au te wala au atuai. E le mawhai, e le mawhai ona tu ua. Io au ina mai le whaamtalanga tonu ma le whaamaoni o lo tu lai mai. I te tonu. Ai, wale maua o sa vanua o tātou tui tai pe o le sunga lauri o le mali toa. Ia manisi. O loo whea ngai ma le tūlanga o wheutunga inga ma tala noanga ma mea umalamba. E tusai ma le wha le tonu o loo tūlai mai. E wha no noa lo loto I lo vava I atu. I teimi uma e wha tala noa mai ai. Ia le tamama tua ma le toina o tuila epa. Ma limoni I le porkalame le au vale nai Sydney, Australia. E tali e fia. Io e pio le tamaititi vole o oso ma pati ua fia o tau lau o le mea sa mana oai. Ua wha tau mai e lona tina polon tama ia sana mea ta alu. Upu nai la lafo. Mai le na ua malepe. Ua ma lepe ua ma sofa. Upu uma nai sa ule pese le na. Ua oso le ulu. Ua lewa na lato valo ia le ma lepe. O le whainga malo fia me malauli. Au te manatu. Upu sa sao lea o te matuai.
O le tamasiri leo na matua o le atunu ue tafe. Le polokiki i ona ala toto. Malona tino atoa. Tama foi o le atunu o siri atu ona ova le tele o tausanga fast fulu faa mo le tupu tausanga o iai pei tono le nofo inga se fulu paia inga pe o le siri atu foi. A o upu e le lafo i le mea ua tula i mai. Ua malepe, taluai o le soli tula fono, soli whawai, o la auli e lima tango ese. Ua oso le ulu. Au nofo lava mo mafau fau iai. E peo ni tala a se toia ina, se tamama se tamama tua, e le aisa na whanau. E le aiso na atali. E wavala mai i le ai o se lofa, le ai o se loto wha mangalo. A oni upu foi, e whai ma le wha ai tete, wha pia ia, ta tia pe ia ma tu atu i lumo le tua o le ase, mai fofo nei mea. Ai le ai. A o ma fofo ia. Tate manatu o nisi fo i ta mama tutu o le tunu. E ui lavo i le sa i malea i meo felaflafo inga i upu fai. Te le lava le malmalama maleanga va au tu le epa. O se ta mai o le atunu. E mawhai e fo i e ia na whaatupu le file mu. Ma wha le leini ma senga o lo tulai mai. A le wha le vilavi. O lo tutu pe le toi ina le afi. Aisia, na te le maua le loto wha mangalo. E mafua isia. Ua peila uli. Mai isi sui uba o le maota, ma le whainga malo lea. O la auli o le numera tasi laba lea. E whaatu tu iai le pelu, ma le tau ai maa. Whaatasi ai ma le tau, ma le manatu ina ia. Whaato i lalo. Ma ia matua i soli pala. Aisea. E ui i le matua o tuila epa i le polokiki. Maupu whai o malo. E matua i pere pe asai o ona mawhauwhaunga. Ma ona manatu i le whetuna i ina o muni ao o le tō whaa i le sunga i lauli maana polo kiki i mea nei o upu whai o malo. Mai o le mea fo i lea leo na viliti ngā le to ina. Langa le ia sesi na pa uai le whai ngā malo. Nau na tūlai au lauli, tūlai uma maisi. Major players. Pio na iai. Le fionga ia fio mele sa whapito whapena foi. Le tō whai a olo whape foi le fionga le whamuina. Le atinu. Wayne Fong. Ta ina tuai. Ma le lau tele. O le motu tele i sa la whai. Maloa ia i mai e na. Auto sila ia. The 2021st general election. The general election in Savai was dominated
by fast party. It is se. Toi titi asu I uma, o I tu malo uma o le motele sa la fai, ma pule ono. Ma manu malo ma suipi mai ai. O le tausinga o le mamalu, o le toi ina o tui lepa. Tasi le nei au auna wha maoni. Tui nātu o lona ola, o lana tautua upu, tautua toto, sa ustai fo I atu lepa. O le mamalu o tui lepa sa tausi I lima o le tamalea. Nei asis fai pule. Ai ese fo I mea lofa. Ia tule e pai oi na matua le soifua, I upu whai o malo. Ma le mea lofa, ma le wha mnianga le atua le tamalea. Le ala le nā, o te nofo ma o wha pēr lau tala. E ui mai lava I isi whai pule oma. Tasi ale tangata na ia, wha toi lalo ina tule epa. Malon tala fo le na wa vina lava ma wa vema ma upu e mari e le falong. Na le sa longa na upu ulu sunga lauri. Te le tape na se mea faya ina. Mai le tape na fo e le tua se mea faya ina. E le wala le tua e faya I mea nei. Nofo, tatalo, whataua nau mana pongi, o na whasino lea e le tua mea I o le tupu mai. Uma le whawhale tui le pō na pō, ma mai ai I o le whamauninga o I la tau. O lo o tutu pēr, e le tū ale sunga lauli. Lauli al mali o toa, malona I tū malo an toa. Gagaifo numero 3. Fepulea I fai matasua, fai tawane oe. Ale vena ale falea telefa. Pounuku mai falea lili, toi lupe. Morio o muripola, de minister o tinam te mai tai manga so tai. Valasi tafito, minister ole soifu maloloina. Se wambuli, tunga ele ti akono toina, mai oi inganga I maunga. Tangaloa sa, poloa, masina lupe, makesi, fui mono asafo, fale o mawaenga tek tafua, lei tu umalea, sunga lauli leo te lau atua. Wautou silisila I le mea watula I mai. Wa vail waida, langona, mamanatu, ole ainga sa fatu tua I le tua tasi. Sa faua I le li ole a, usi pēr le whaafonga. Aua pa au muripola, ainga I le tai. Mangele se kati, whasale anga, numero 2. Fuiono tenina Crichton, e tu malo fane lupo. Tu inga mala solai, le tu malo o ana, ma I fale asiu.
Leo tāna si, le tumalo si umu. Leo ta laki, le fionga le fonga talai, papali I, ta eu masapau. Te o pe ato, Folasanga, fo isanga Ioane, anga seata tanu vasa, manu le leua pale tāsala. Seu ula Ioane min stawa onga. O I latou wha maunia mai, o le luas fulma le whānena. O I latou lo wha maunia mai le to se fulu, o lo o iai le tū o le fionga le tumaita I panamia. Fia me Naomi, olo fiti va ai, le tinuu, whamuina, so I yalo Wayne Fong. Toi Sulusulu, Cedric Schuster. Langa aia, mei palauli. Fawalo, Harry Schuster. Tuala, Famausili, Te Vanga, Pone Fasio, ele umatulis. Malolo, Niu Ava Eti, Malolo, Lauti Muia. Delisi la na sau, ana po, manei le taiau. Ai ua whaate ia, ina ua foi le fionga I le sui pale mia, I le itu, ale sunga lauli ale mani atoa. Nela, ua tutoia I nei, na oi la tau e to iwa. Ma le to lima la ia, ua whaatala noa, o min star nei. Tai au nei, nana li potia mai ai, ia ma se sui wha moe moeina, wha tuatuaina, ale tātou por kalame. O wha talanoanga le nei, one on one, tai tō tasi ma le fionga le tumai tai panemia. Lau te muia welese va ai, mo fōna la teime mal panemia, le ilola po le al tau nunga wai ai. Ana Rosa Muripola, lau te muia welese va ai, ole min stau tupe. Muripola Ana Rosa Morio o ale, ole min star, o tina ma te mai tai. Maanga faso tai. Seu ula Ioane, ole min star wa onga. Leo talaki, min star o leipa ma pisnesi. Ma mata mua vasati, ole min star o whaamsinonga. Tasi le nā min star, o lo o iai fōi I le tūlanga o le mautonu. O isi vāanga nei, o le wailoa nei, o le utoi fōi ane tuala le sui pārembia I tū o le sunga I lauri. A o isi taurumanga nei o mea ua laumanu ia mai, allegedly, ua ofo I nā atu le tamaitai pāremia. E whaatosina ai langona o nisi o min star nei no tau whaafonga o lau I nātu. O isi min star nei ele I mauti noa po whea nga I ai. Lau matia manu Ringo Purcell o lo o si mai mai pe I New Zealand. Ma ve fol nei ava noa e whaatalo whaatuai I lau whionga le min star. Lau matia manu Ringo Purcell, Matthew. E le whaamuimoe o le anga le leile atu o matoi whaafosia o lo manos. O nisi nei o whiautanga inga matau o whonga ua whaia ele tamaitai pāremia. Allegedly,
Na winga na tala. Wa lau manu ia wa liki mai i tua. Ua ofo i natu. El te mai tai pānamia le tofi min star. O fe so ta inga. Ma teknolosi tele babave. Leo lo mia e le fionga ya toi lupe po nuku. Mai fale alili. Ua ofo i natu le nā. E le sunga ya mau si osi pue mai. The Pizza Man. Georgie's Pizza and Georgie's Rental. Yo, tau sila ma tau whaafonga iai. Ua ofo i natu. Ai sau i nei o le mele tu i natu i atu. To finga nei. It has allegedly that now Madam Prime Minister is offering, and it has been leaked out that he has offered ministerial portfolios to those that will come and join her. Nā uto whaafonga mai ai. O le ofa mua le nā watu i nātu i amu. O le minsta o fesota inga ma teknolosi tele vavave le so masalo o tū maupea. Ia le minsta o ngā luenga te tele ia olo. Tū maupea foi le minsta o mata ngā luenga tū maoti ia le malo. I le awhionga ia le atinu. Tu maupea de minsta o siusio manga i le fionga a toi susulu Cedric Schuster o le tofa ialanga ia le tua fia me o ofo i nātu iai de minsta o tina matamai tai ofiso o pulenu manga fiso tai lea olo umia nei ele fionga ya Mulipola, Ana Rosa, Molioo. Usi pēr le whaafonga. Ole a fionga ya malolo ni wawa eti. Ole minsta o le mato i tu malo fo i o asawa o kele o mi skamo i kumalo. Lea olo i lalo le wha malu o fia mail temile nei. O le uofo i nātu iai. Le ministerial portfolio po o le tofinga minsta. O whaatoanga, whainga Faiva, o lafu manu mawao matua lea sa tau aveina. Ele fionga po le sunga la uli le mari o toa, le wotea Forces Schmidt. Ia manatua o lea iai lava, le minsta lango o whaatoanga ma whainga Faiva o la manu ma wao matua le fionga le ngafitasi a fuimono a safo. Eo minsta na, matofi minsta na le uto whaafonga mai ai. A sisila la, e minsta o lo iei pēr, masui minsta o lo iei pēr i tono o le vaenga le sunga lauri. E pie e aunga tā lo u lau ngutu ma lo lau Faiva e tau tala atu ma whaapea wa wha ese ai ma tā vai le vaenga a whiambe ma le vaenga lauri. Leanga fui e le masani ai. Mata masani i le vaenga whaafai o le ainga whaatuatua i le atua Samoa ua tasi. A leo tula i mai nei mea. Ua oso ai lava le whanono. Ai le a whaina. Tātou te tala noa whalawa i tele o no mea o tutupu mai. Mai le mwhai fōi o na tustusi di mamai. Ye lai tū ma whape mai ia si vāwa aila i ila o li ia na langolango ina. Alo tū maulu langolango. A lea ua toi tāla noa mai le matapulu nei. Ele se whea o sesi. Pule lava sa vea. Malana whaatau tainga o le tūlanga i mumoria tuai sa vali. Ma mea o lo o sila sila i ei tangata.
A o le a se taunu unga e taunu uiai. O le mea mana o mia. O le mea manuia ai Samoa. Ma lolo iai fina ngalo e totele. Ma o tonu foi. Waleva na fia wha mawai ia fia me. Waleva foi ia na manatu se i uma ia le nei. Paia inga. Tonu iai. Ai longa e toi fia foi e tau vai le tofi. Alo tātou i tu malo. Leisi foi o tu malo le lo to wha. O la uwa ai mamau le na. Ma o tonu foi e le o toe lava se malosi o le fionga le sawhapito. Both physically, mentally, and psychologically to deal with all these problems and all these hazards and hassles, political hassles, political chaos and crisis. I'm sure she's tired physically. She's tired mentally. She is tired spiritually and wanting to be left alone and having a good rest. Ultimatua te tonu e le mea lena. Aisea, wa loa le tautua alo tātou tua fine le tātou ti nao le atino. Wa tonu mai lava ilona vai tau o le soifua matua. O le lava foi le manosi. Wa tau sila lava iai. Ua whaanga lava lona to o male ati. Talo whai le te maitai paramia. Le whaatupu mai o nei mau ngasu male ngau saa. I lana fionga le sa whapitu. O te le tio foi. Pe a whai e le lava se taimi. E tali mai ai i whasiria le atunu. Mana mia lana malolonga. E tele ana whontanga. E tele le ngau saa o mea i lona mawhau. E tau mawhai e whe na i ai. Le taimi malona malosi. Ioi. Sauninga i atunu i whafo ma whontanga i atunu i whafo. Whontanga i tonu lava i o le Pasifika. Le loto i whale i lo tātou lava atunu. Tonu o le mautafono ma le parliament. I lau mai tau. Talu lava na uru whale mai le fionga le sa whapito. E le i matua i maua le lei se awa noa. E maua i sana malo longa le lei. O fontanga ma malanga lava mea uma. O talo i lau fionga le tumaitais. Sa whapito. E na ia mōlo malos. Maula soifua la le lei ma le toa fi ma li e whai unga e whai. Ia whaawawai lau fo launga i langi mā. Se ia su i tau i le tini. I le o ratu le taimi e whaata ape ai le nei paenga. Ona whai leo le upule nā. Tu i nātu. O su i foi le ula. Wa tau le tini, malafu atu i tau au. O isi au ngā tūpulanga, o tai o le atunu umo a tai au. Ia, whaafisenga mai lai o isi whaipule, o isi minsta i o wanga, i whaile la tu talindoanga ma le whionga tu mai tai. Pāle mia, lau timu ia walese, tupe. Mulipola ana rosa, poloketi, tasile miliona, Minstau tinam to mai tai. Se ula yoane, minstau ta o a onga. Leo ta laki, minstau leipom business. Matamua vasati, minstau. O mata upu tau farms nonga. Yelena. Na uto fa fonga mai i mea ho.
o tofi minister ma portfolios wha minister ua ofo I nātu ele fionga le tamaitai pandemia le waliki mai tua allegedly leaked that these offers of ministerial portfolios are true and been done and been given out to the people that I've named and listed them. Ale me mariela. E fo I malisi mea le ta oto mai e tua. HRPP members allegedly cracking up to themselves, led by Fonotoe, Loau, Moananu, Lautafi, o tosisila I me losa. E ai isi, sui ole pati, whauwhai HRPP, allegedly are trying to separate themselves from the main body of HRPP. Lona wingala, ele na o la e kai ka e ai a isi ai le mea. Le foi wa iai tangata I. La tau te tilo tilo. I le whaatino ina o la tau foi mana onga. Ina ia vavae e se mai I la tau. Tō e se mai lo la tau tino. Mai alisi tū leo tu le epa ma le hero pipi. Iwa. Talo fai. Talo fai. Au te le tio fo I a te utou. I lungo le apia fo linga whapena fo I. Ma le tato YouTube channel. I loutou lau vavale. Ea ma loutou whai upusa. I don't blame you. I would say, whai tuoina o tau matua. Ma o tau ua matutua. Ile le lava. O lea o a uina o tau mawhauwhau. Ma upu tau te tau te tala ei ma whasoa. Ai whalongo kua, ngai lilo whasoa I kere o. No. Ja. Ai tu watu pea. Langa I leo sa au tiute ma se matafa yoile na. O te nofo I lunga o le apia fōlinga po le Facebook page ia po o le YouTube channel. E whaia o ma whaatonu sili o le tau whaatonu tonu watu o launga ngana. E pūlea oi, whaia I nā, ai, ua peo lo whatu. Le tāsi alo tilo I le tangata malana ngana e loa lei le whawaa. O le nā tua I ngā whale tangata. Tua I ngā whausanga o tangata e sa ue le nā tangata. Le nā. Lea la wata uai. Wo isi o le pitua fio me. No fo isi e tō tele I le pitua lauri. Wata wānau mai e isi le vāenga fio me nai I o lātou paanga I ora. Se o mai le pikoringai. Se o mai le pikoringai. Ai mana tua le lei. O le pito lea le malo o lo tō tele mai ai le majority o le whainumera. Ele mawhai o na o le vaenga fia me. E join I lalo le vaenga tu le epa ma le ROPP. E whaatu ai se whainumera. E whatu ai se malo so whatasi po se coalition government. Aisa. E saan fiso poa I le vale. Le asota e au tau te whaafonga I. Leo a maua le sota inga ma le sunga le pali tele. John tai ma le langi a fele. O le asa ili mai se amanoa. Wha maan ma lama I le vaenga leo le tulafa.
Awai le mwhai no mai fia meo i o le vanga lai tō tele le lato whai numera. O le ala le ingo la whai ngoai. O le Coalition Fast and HRPP. A o le ale me whai ngoai le pati tele leo lo tō tele i tangata i lalo le sunga lau lea le mali ato. Nā. Tala sa o le tala le nā. Nau o i lo le leia tua. O le anganga le nā o le tumai tai paramia. Ina ia whātuina se malo so o whatas. A coalition government in partnership with HRPP. A le uto wabatui. E ai ia sui o le HRPP la u mana na o ese mai. Pe whaau lo lato tu to tasi. Pe ofo ina wha mawai ma wha pe mai. O le a oi. Whaia lato whai ngā pālong talaiti. Ei ma seisi toi ma whai ona toi tōse lo toi fiaru. E whai se whai ngā pālong ta o lea o toi. Toi iwa masina. Toi iwa masina. Yo no o foi la ele le fono muli muli o nei pa inga lona sfufitu. Fata apel palemene. E matau tia. E matau tia lava. Toe whamna tuatu. Soli ma feoi o le tātou ainga o le suafale i atau o le tawa. E le maota i le tongo. E le ainga le tai i le whale manono. Ia une ngalo manatua o le asolua sfulma le lima o le masina le nei. Whai unga o le nei masina o ian wari lua fe lua sfulma le lima. Talo tuai. No tātou ainga atoa i Samoa. Ia whapena fo i o tātou ainga i. Ia tunu o Mamau, New Zealand, Australia, Hawaii, whapea America, o le naia avanoa le tātou Facebook page, a le lei a taua family, lei a taua le taua family. O le aso le nai pa u iai ia le tātou waso o talusanga ma na pongi, tu watu i lumo le tua o fea, le whonga ele ma le lalorangi o lo, ka whau i foi le tama ma le teine, o le ainga i le tai o le suafa le a taua le taua. Ma le suafa tano ai. Aso lua sifurma lima le nā ulu whao. Ba ngā ilo tātou i la tau o lo mwhaiu nā vanua. I le maota i le tongo i le puyai. I tai i manono tai. Lo whaafio masuai le sao le tātou ainga. Le sunga le mali le ataua. Le tawa malia samel. Sila fai. Sulim feoi, ya, steimi le lei tātou te wheilua i ei foi ma. Tātou whai tālu sanga, te talo ma ana pongi. A fuanga alu ma mau le tātou a inga. Po whea lava le tafa o le lalorangi alo o iai. Ya, mana tua ai a tinae, mana tua tātou whanau i a onga, o ngā ruenga, o tiute ma Faiva, o nisi o tātou lupe whalele, whai whe au, i le tele o e kalesia o ato titi ale, le se kalesia e le o a fia, o le katoliko, e kalesia Jesu Keriso lau pio a sungatai, o le asofitu, e whakasa, ai ngalo ia te oele me tutisi na tō ai. Le mabaenga na whanua ai sunu i le ala whale o le kalesia me tutisi i lua timu whapea fo i whale u mautuang yangi. Tau nuu le kalesia me tutisi. Pou tu toa le nā ma le pou whawai le nā o le tala leo te watuai. Mana uifola ia le tātou Facebook page na le tātou ainga poto.
Lua se lau tā la ia le lei ataua. Se lau tā la le sao oe le nale le suafa le tangawai. Ia le nā. Ua mai o na tāwalunga aso ma le vai aso tālusanga ma ana pongi e le tunu ma le malo e le nofuanga e le Mount Vaya. Pe ona saundoa fo'i a le fionga le ate kupo Mosese. Samoa e mana mia se tātou mea faulu nei tausanga. Ma ia sui lau ngangana. A whai e le se me kalangoe. Au kalangoa fo'i e mawhaarui ma le sabini la tau ma le tele o le pisa. Sui skako mea fau. A tonu la o le mea fau me le la tātou wone iai. O le vai lua ina o le whainga malo. Ai o le ava ai po o ai. This is what we're going to see. Tasi le mea o le a tatai ai a nganga ma la ngona o tangata. O ai le tai o le a nofo e whaatupul file mo. Ma tawa o whai. Ma au mai whaatasi la ngona ma nganga o tangata. Ina ia mau o le file mo. Anyway. The qualities of a good, special leader. Oanga vaa, mawinga, maamionga, a se tai whaapitoa, ma se tai e mwhaio na ia wha mahopopoina, loto maanganga o tangata. Ele o se tai tau whalata. Ele o se tai whangutungutunua. Ele o se tai e whaaforinga. Ele o se tai tau whaavalea. Ma le tau whaalata e peo na wala au ai le sunga le ate o kopo. Au tau whaalata i le tua. Tau whaavalea i le tua. Wau tau si i ma whaile te talo o vi ingo le tua. Eui ana u whaatu le tua. Put me down, tua ulalo, over tele le mau lunga tele. O lau tau langinga o vi inga i hatea. A lai whaia, whamailo e ale tala, ale ate kopo, whamailo mo le tua. A wo, a lope, a lope, ia o tau sila le meu whaatusa i. Ia le au whangutunutulua mo le au tau whaalata. Whaatusa i a mio ale manu o le a lope tu lou. A whai na whaonga mai. In comparison and in terms of metaphoric literature and comparison. Ele ati kopo. Le whaatustu seina o tātou wa mio pe a kako wa mio whapenga. E whaakusa le a mio le a lope. E tau whaalata. E whaaforinga. E ala le nā whamai. Tātou vivi i le vi inga fau ma le tatalo a le atua na whai. Whai ngō fie ia. Ai le o mai loa, si i loa ma le vi inga le atua, ma si i atua le atua. Io e o le atua e o na ia me o ma le vi inga mai. Nio e whaava bau. Ai fia wha fonga le atua. I le tatalo a le tangata angasala. Iri e fi wharungururu ka kangaro ori lili. Oe. Lea kaka, ngā whamai o ia mi o konga mkwa sifi o la wasa koe kala pelo. Nena. O mana tuaila ia lea le. Le whai ngā uo le alope male maliona. Aso umala bai aluele alope. Oi aluele a maliona e tutuli. E sauloa. Ai atoa le tino whapeo se pafalo, ia po se povi. Ai atoa le tino e vavai ese le ulu. Tu lou whafong, ave lo le alope. O le mawhana whana ion.
O le ua le alope maliona. Awa e tau whale tonu lo alope ia whakulo lion. Ko iki au kankulo wholo pakakolo moe. Wala. Ko kiki anga o ai alole moe. Ia whamai alkalane. Le alope ie. Ti whapi ngā si o kama i kingo. Molo kingo kiri a e o ka lili a koa. Ngā lulu a koa ele ma le vau. Ia. Whelka uru le povi le ngā. Mera e keu. Tali ala le liona fo lea. Ia ia so timu au ngata le liona ma ua malulu. Tele timunga ma tawhenga. Le fialu loa. Nofo lo mta oto I tono le ana e mawhana whana. Ia na wala au loli o le alope. E alu e whaasolo mai ia ulu o povi I mapulu ia na watu ia e alu e teu. O le ale me le la whai. E mana o le liona. E na ia wawai le ulu. Ai de whai ai le tono o le pulu. Po le povi fo tu lou fa fonga mai le tino e mali le ngolta. Fai tau liona. Pe ia ua lima le ono ia pulu ia ulu a pulu ma povi ia na ave. Ai timu loa ma matangia le siaso. Angi le fa to ulu timunga ma tua au ngata lava ma paie liona wale fialu tuli. Pala au no ma le alope. Lope! Lope! E wala au, Lope! Lope! Au e mai se ulu o se povi. Ia. Alu lo male. Alu lo male. Alope. Au mai lo male ulu. Watu ale ulu ke lea o le povi ta tia I luma oso le alope alu la koikua. Ia kakae a koe le liona. Woi, tole ka fefe ali. Lope, whenwhai ai o le ulu o le mea leo. E ka e konga, e le ai mo se whai ai pae, pore i konga le ulu o le povi, ia. Whai mele kala o le alope. Wei, ia ta ilo, ta te le ilo. Ia, ai se I toi ono sai mai. Si a watu le si ulu. Ia, mai fo le si ulu. Ia, ka kaya ko foi, vai lu atu le ulu. Titilo ton poe vai ulu pua a foi. Ele ai foi mas fai ai. Va kiri longa I kalo malion. Mai, lope, pe ai le fikawi lau mele fai. Mai lo le alope. Koe ongo sai kasi mai ana, vai ongo ka ulu inga mai. Le foi ai uma. Lo le alope avelo. Avele si ulu. Ka kaya kunga. Ai maua I lo malfai ai tono le ulu povi lon tolu le. Fai mai lo maltala liono. Ai le liono fai ai le povi. Wa ma ona wa ma nei o lo lolo o lo ia fo lele. Fai mai lo maltala le. Ale liono. Alope. Lope. Tau e karango. Ia wai. E sau e ai se ma seni vole la lope ke ua mau ilio tau lo la lope ka o komengo me ia la se me ke finga lo lo fionga le tupu manu oi va o mole e ia lope o kwa o fo o fe ni povi e mai le ni fai ai ni povi e mai ni ulu le ni fai ai o si povi e fai mai kala a lope se ko ki kire fai ai pe ia pulu nga mai le ngi seu nga mai mo e lua a fai le ngi seu o ia yo longo vinga la le ngi fai ai e vai kala lionga kango ku lionga asao o ulu nga mai mo le ngi seu o ia ia a o le ulu lona tolu la le na le o fionga ile tupu o manu ai vau. Vai ka ai mama ai o seunga e. Mai o sa o la oi.
Nea lau o longai. O povi umala e whio i le ingi seu. O povi nga e le ingi whai ai o iai. A povi e ai o ngā seu. O povi whai ai nga. Tala fatus tusa. The metaphoric story and narrative in comparison of who we are as people in this life. Those who have horns have some brain. And those cow without horns, those are the ones who do not have brains in their head. Fatus tu sangalena. E a povi fai seu mo, e fai ai mo povi e le ingi seu, e le ingi fai ai o iai. A o tau sila la i le amiu le alope. Na mua ai e le alope fai ai o lauri, o povi ia. O ulu ia na mai mua e le ingi seu o iai. Ai ofo pe fa pe i ona ai ele alope i re fai ai e au noa male tatae no le ulu le pofi. I ana whatu i le alo. Whawhare ka whaila wami o le ana whai. Mai ngā walu i o le afo ele McDonald's a mai le stua fo le le. Kui eila i ele kalingo le pofi. Ai mi miki me e ngal whai ai. Nea le na. O tātou whawa ai nei le whainga o tātou sui o le pāle mene ma e o i le si tū ma e o i le si tū ma le nofo mai ai. Rā whainga i o whai nei e whala lata mai ai. Ma tau ma whai e mai lei mai. O a mea ia ua whao ngā e pei e whai o ni meo ni a whato. Mani tama ia. Ia po o se tau whale fo i o se moa. Po o se mei tua lo. E tui le matau e tongi. Pe aina. Te utou si sila iei. Wa avea tofi minista. O sui minista. Perks, incentives, huge salaries as means of enticing. Entice my lay. O Faiva pea o tātou te tai. Whēle tō whāmale whautanga, sa o tali tonu i ai e mawhai ai, ona whaale leia le vālea. Sa o walu lava i la lo e tau le me ngata ai le mafutanga, ma o whapea atu. Fia me, na ua whionga le sa whapito, o oe o le tina matua o le atunu, le tai o le atunu. La le mea e te lefa pe ai. O a o le tina. O la auli o si au tama. Ta lo fai. O mo ko wiku. Oi faf. Oi faf. Pili si au tama. Sau. To the extent of the most fundamental institution of family. Of a mother and a son. That relationship I was talking about. Bring him in and sit him down like your son. This is a mother talking to his son. Reprimand him, scold him, and tell him what needs to be done and how to behave. Penaltina fight. Alitina te lele fatu mele lofa. Ne ia awane yo pēwhawhanga.
Pe pua ina i le ala. E au mai e puti puti mai si antama. Ma fa mai san. Yo le talanoanga lea u talanoa antuai. Fua i le level, le tamā, ma le tina, ma le la tama, ma le la whanau i le ai asisi. E le maua i se mā moe uri uri. So se whanau ai le anga umawami o tangata. Ao le tō whā le nā. Pai mai ai. O a le tina. O la uli o si au tama. Nā fu se mea ua whale tonu. Au mai tonu. Opo mai. Fusi mai. Tala noa. O oe o le tina. O lo e tala noa. I lau tama. Umar case. Dea ma seisi o la uri. Umai e ai. Ia mai whaavale mai fuere mea. Ara o mātou e wala au whanau atu. O mai. O le mea lea o whapea. Ele o tau na tātou toe. Whai o le mea lea. You see where I'm coming from. Wai le fiu e su e po whene mea ngā i e maua i le fi le mo. Ale maua le vau tina. Malana tamba. Nea la usau ta watu la iele i a te oe. Pe a mai a. Ia tātou whaasisilanga. Ma wawai foi. Awa. Na uta watu whapene. A ole maua le vau tina malana tamba ma le whanau. Tātou toi foi la ia lea i le tō wha. Ma le whautanga. Ma le whaasino ala. Ai tū malo. Tātou foi ai. A mai lau tō whāma le whautanga o where mea. Na mua ave iai le whātua tuanga i le amatanga ina ua amata le tātou sāwalinga ma le nei whōlaunga. Na ave i le ainga. Na ave i le pāti. Jalo whanawha tia roa, ua te talaina nei le ua unanga e veni, mō whaatangwa i au ki lani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O se tala fia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le kampani o le City Car watu si tasi dua lua, Lincoln Road, Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band, e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau whaale tonu tongi e talafo, mo le tatu cashback. A man tatu lima se lausi aga i atu le lima afe tala. Fe so te mai ulungia, Peter Prenanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua. Pe a manau mia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. City Car done and said. A whai alo sa ili sea o ngā a matsa molo walu. Aua loe te toi popoli o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la. Free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau. Free. Maua mea ai le whānau. Free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga. Whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga i Samoa whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel.
Ea le na, pesenga, mawhatunga tu wai na. Ia, na langi ina le au whaipese ale Vaimonga College, le kolisi o Vaimonga. Ia, alo o leo le whale Vaimonga. Ia, e maise o pese na usuina e au whaipese lava le whale Vaimonga la tau matui sa mau. Leo o toe langi ina e le au whaipese le kolisi o le Vaimonga. Ia, e whaalawi loa ai le teleo o pese sa tusia ele ngata o tamo le Lion Band se yo o mai le fauula i le tongo lauli se yo o mai le matu lua i vai le puni ala va i vai lele ya se yo o mai le matu lua i fangali ya se yo o mai ele au fai pese ele tise sulu vale ma e lato i mota al watu i tapu o tota i vai ala le vine ula mai a pia se vai le tele o fai pese ale ua o fifi o toi au mai e le vaenga lea ia e mana tua i taleni ia a tama whanau a le tu malo ona o mai leo la utala le mata upule na now you've already have the updates and new developments with the fast political crisis in Samoa within our own caucus. Le foi la ua mai a ona whaatulanga mai i le whai numera o i la tō wa langlangoina le sunga lauli al mali e tō e whaisi tō tele. Ia, mai la tō wa langlangoina le tū a le whionga le sawha pito i le tamaitai pale bia i a fia me. Ia manisi foi o lewa mata ona vai ese mo ese mai i le parti whai o le RPP. Fatasi e ma le pati fou le na ua whaululu fo i sesi tamali ai o le to alua le na o le fionga le minsta o tinama tamaitai maanga fasotai le fionga ia mulipola ana rosa o lo na li ile na mulipola fonti o le na ua saunua o ia whaatula i sesi whinga pati whai o le Alistala is a teimi o le tusanga le nei ua whaingoina o tu mua pule and Republicans. Ia mana i fo le na. O le si fo i vaenga tāua tele le baba i atu. O e fōringa mai o le matua i se whawhitau le tula i mai i le pati o le whatutua i le tua Samoa o tasi. O le whawhita uri le whawhita uri le anga, o le whawhita uri rei e tau le whili tā nganga. Toa tele nisi o sui o le ao ne i le tū lea le sunga lauri le mali e toa. E tā mo e mai ai lalo le fu a wai le mwhai ona vesea. Le ngō le pati o le whatuatua i le tua Samoa o tas. E le ilo nei la, po le a se ngō le a whai ngō ai le pati a le tamaita i o fia me. Ai sitil foi. Pei ana o avatu i se teimi ua atoa le lua le tolu vai aso o lau manu ia le mata upu le nei o le atupu. Le mata upu e winga ele vote of no confidence. O le ai ai se whatu tuanga o nisi e tō tele i le teita inga le tumaita i pāremia. A o leo na uwhai atu, sa o te talo ina ia iai se ava noa. E talanoa ai, a le ua talanoa o le tina malana tama. Tamai tai pāle mia malona alo le sunga lauli. Ai talanoa foi i le vānu nofo o ia o le tua whawhide matua. Ai talanoa i lona tua ngane lai titi. Tua i ngā vā ia o te talanoa i ai e whawhaingo fie ele mataupu. Alu nei suanga o le vatele. Ai o se teimi e whaatua i se lafo. I se teimi la tamai tono o le mautafono ma le pāle mene. E toi usui ai le fono. Ai whaatua se lafo. Ina ia le whaatua tuaina. Or a motion put forth
for a vote of no confidence within the leadership of the Prime Minister, the current Prime Minister. What's going to happen? Ala la le na le yo no fayat. Le ala nga upu ma upu poto fa Peretania. United we stand, divided we fall. Tātou tutu fatasi, ma mau popo tātou te tutu ma le malusi anga tele lo iai. Ai a whai tātou te whewaiva iai, o le mea lea o iai. Ma sofa, ma tala lautasi, ma tifa tō i le moana. Le mea lea le ki whai le mana wanui. Le mea moni le nā. Oi e whai le whaiunga. E ui na toe. Whai se snap election. Tātou te le mana o mia i le tausanga muri o le tātou nofo inga. Tātou te le mana o mia se whai ngā pālonta wha tope in urgency. E sā vai le mata upul nei. Ai a alu suanga o le batele, ai le mawhai o na tātou, whai se whawol mata upul nei, no winga. O le mea lava le nāe o iai. Tātou te toi foi. I ua o tangata, na tātou tutua i lunga, ai sāwa vari mai le mautafono ma le pāle mene, a wai ele o ni ua niu, na tutua i. Pe o lau walu fōlele ke ku, wai kau kau oso lunga le solfangua e mawalunga kele, ngai alo ia. E su e se o ngā ngiu e mawalunga ke ku wai lunga, po se o ngā la au, ona e sole i lunga le solfanua. Tu lau whaafonga le tunu. Our comparisons in metaphoric terms in literature that we are using, na ia malama fo ia tātou whanau. Tele, mātua e tala noa mai i atia. Pai, tia, mau ke whalonga ko fo ia o whalong kungo, o saudi se o a whine, ma se o talik tala no mai. La le mea le nae, ngangu mai le di inga o sa vea. Ia o sa vea kula se se via poko e via ngangu po lele. No. This is our time to explain to our children what is happening politically in the lives of all Samoans. Not only in Samoa, but the diaspora of Samoans living outside of Samoa. To understand and to appreciate our culture, our traditions, our judiciary system, our government system, our economy, our leaders. Tu mreanga, mawhainga pānota le tenu. O le tali le nā. A o le mawhaiu na tātou whaia se mea whaupe on whamai ai le ati ap kopo. Samoa, tau na whaisi tātou mea whau le nei tau sanga. Ai lana mea whau le ua mai ni. Ai atou sila i ei Samoa. Nei mea uma o tutupu mai. Ono le ufi fuina o le tangata o lo o laumanuia, allegedly being a suspect in a hit and run case. Lea lava o te whaiatu. O lo iai o whamaunga. Mai ei tangata o la tu tala noa mai. Ili mata upu lea. O le pō na tupu ai le whaala vilabe lea i Samoa ma maliu ai tu au. E iai le tangata whaalilo ma le wala au mai le telefoni whaalilo i le pōle nā i le waweao. I leisi tangata i nei New Zealand. O mawhau na o vili whaalua whaatolu matu o ai la au. Whiau i lunga o le telefoni a le whoiuso. Tali mai, a iei se mea e te manatua. Ina ia nofo file mū le atunu a o le io o le aso le whaamsinonga o le sunga lauli. Sao noa la ia. Ioi. La le lui tau te avatupea. Subpoena records, phone records,
mai le tolu le whātau sanga o tūna i atu e le mawhai o na soloia es tangata wha maunga ngā. Phone datas, phone records, telephone numbers, owners of those phones and numbers. O le mea mawhai na whai. Ai le o whaia. O lona winga e le o iai se nganga ma se manao. Ia whaatino lea vaenga o le suenga. Ma o le ala foi lea. Au te tū vai lua ai ma mau te tū lo tali tununga. O lo o toa i le vā o le pārembia ma le fionga le minstar. O leo. Le au mai o leo mai fafu. Au te manatu e te tau, maala ngā te tau. O na soa se tali le mata upulea, au mai leo mai fafo. Lale whangata. Lale whangata, e leini tātou tupe aluai. O lo iai o tātou malienga whawao malo, tātou te a apa atuai i se whasosoni. So suenga whaapitoa, forensic investigation, ele i o iai leanga waa, mani a tātou masini, mani a tātou suenga, peitai. O la ua i loa e mawhai o na whaia mea nā. Lie detector test. Masini e loa ai le pepelo, fosil manawa o tangata se vai pe le ara koe ngā kākai, longa wha. Male ko ai ngā susu e afu ngi ai. Why? Kalale. But why? Yeah, because somebody died. A loved one lost his life. And people need closure. What's a town that tapuni le nei mea? Nalmu le whaiai. And also what a liipo so wafine e te le nofo. Pe fia tau sanga e su e ai lava. E whai e lava. Lea ua te tala mai lea manoa. Ane nale, ua whaatonu sili au wau i le malo o Amerika. Tusi Gabbard. She is the director and chief of staff for the National Intelligence Service. Le iai le CIA, iai ma le FBI, iai ma intelligence le Army, military, you named them, special scientists, special investigators, forensic. Le ale me o tātou le o e au mai. Le tama le malo, le tamai tai o le malo. Le ua pule au. I services nai ma whaiu na so e tangata i tupu le pisa lea. Yeah. Ai ale o leo New Zealand. Forensic team o New Zealand. Forensic team o Australia. Lea o tau I loa. Ua te tala le apa nufe ma ua tau te tala mai tangata. Ioi. Le mea le nā. Tātou whaia ia le mea sa, oma le mea fau. Mea fau le nā o le tala noa iai le ati e pukapō. Ona, awa muna whai atu. Tilo is a malo so fatasi or a coalition government and you can never cross the floor and there is no provision in parliament to do so. Whafonga lei. Se teimi ma te talanoa ai ma le fionga. E le ali I officer city o whaamsinonga le atu no. Po le fionga fo I le fongfte lai. E tu la fono le maunta e whaatino ai ma lo so fatas. A o ai e whenga solo ai. Ma le tula fono malona malu si anga I le mwhai ona kolosi le foloa. Awa e malosi le tula fono. E o ai e toi whai au tau whenga palota. Nena. Kau ke pisa benga I bea. Mai kau ke pisa I lava. E le uma lava lo tala no atu. Ma tala no atu pea. I le mata upu le nei. A whaila I eile manatu ina ia
whaamamaina le ngoa. Mai ngoa tangata i e lau manuia. That is my challenge to you as a broadcaster and a senior journalist. Go and take up this lead that I'm giving you for free. Su FM Records. Na e tau te tilo mau tau sila pēr lava pēr i ai i le talanoanga a le o lo laumanu ia matua ia. The allegations allegedly with the main suspect. He has continued to come forward and said, na te le loa Samuel. Ele iba ai mua ia Samuel. Oi, ai te ia o ai listangata o watu lau fale. Matala noa la ia, o whapelo la ia. Ai la o tangata le ngoa Samuel. Tala noa mai ia te au e winga le whalawe na oti e le tamalea. O tu au, o whaiatu lo iai, tu au tala e alu. Alu e tau i leo au tala na mana mea. Au ene to sau i lau whalo, turia i whapamulo whale. Oi aia, ai alu e text mai. Lango lere iai ama fetusia inga le whailunga le telefoni. You see, ladies and gentlemen, that is a big fat lie. Why? Le whai mai na te le loa Samuelu. Ai whawhewheo nei loa Samuelu, lana numera, mai ia loa o numera le Samuelu, o wao le whai mai o lo wha maonia i la tustusinga, fetusia inga lea i fetex hai. So there you go, ladies and gentlemen. Even the police, this guy knows Samuelu. There was a relationship there. Sa iai le viso ta inga. Ele te oi la na watuai ia te oile numera a Samuel. Whawhena i loa Samuel lau numera. Whawhena i loa numera a Samuel. Malua fetusia inga lea. O tusi sile, ua maua lava. Lesi o ngā pepelo. Whatuai fōi. Le tātou te nofo mata ma whaalongolongo ma tilo iai. E le sota inga. Ia nā no whapenatu. Ia, kako ke le mo, ele malusi, ke malusi le vai olola. Whatalo whatu le whionga le saoli tuala. Pea fwele whaltu ia peka malol malanga manuia. Loa fwoi kirisi masi mo le tausanga fau. Ia, pāwhtaua, tau mai whanua. Lo maua le manos, whapena fo il tina matua o le tātou ainga ia mea tita, ia whapea fo ile tua fine, ia muli anga tele Stella, ia male uso e le notua o Faiva. Ia tula wena mahareko palea, ia whapea fo ia lo la whalelua, male ainga tātou. Tātou maketi le nā utau nuu fo le tātou uta, le vai o le ola. Tātou maketi le nā sfulma le tolu Lappington Road, i nā i Otara, ia o le maunta o le whionga, le saoli i atuala, ia whapefo le whaltua i a peka. Ia ma le aingari. Tātou se atu i le tātou whale o lolo na lua le nā, lua sfulma le lua Templeton Place, Glendon Manurewa, tua whine a Maria Nive, ia whapewhole tu mai ta ia Mareta Sawanga, o Masani fwoi tātou i nā le tātou whale loa le nā. O ngā tonu a le mū, o le tātou whale loa o le Tasi Market, i le tauranga whātau. Mangere Town Centre, ta iatu ia whauletane Peter, Silva, ia whapewhoi le au whainga luenga. Tāwalunga i o le tātou marketi, i le Grand Market, Numeratasi, Universal Triangle Drive, i nai Masi po le tulangi sifo, masani e fo i o tau, no whanga sa ta ua o le Tasi Market, ia o le nā ule o toi le Tasi Market, a o whaingoina o le Grand Market, e le sunga ia Wahid, ia ma le Whaltua, ma le Ainga, ia o lo whanga umba na, o lo iai a tātou marketi nei e wha, e o ato nei, tusa le marketi tuai a lea tātou, ina o taunu mai le vai le valu tau sanga o tūna i atu. Ia, na ua tau afe mafitanga tau anga i nā, o whaingo fie i fo i le ngā ruenga.
Olo malos toto maulunga whapena fo'i i le tulanga o le ngase o le fatu, ngase o le mama, whapena fo'i i le ngase o le suka, whale leia o fatu ngao, whape fo'i i a le tōtonga o le ate, ia e maise la wala, toi whale leia o le ngase leo le ti ngā, ma le o i fo'i leo po ngā iwi, o tuli, ia whape fo'i tuli lima, o meo, so se vaenga lava o so ongo le tino, o le tangata. Ia alo le nā, ai vitalando i ali atou o sa vea, me mana o ki wa ai mai i a kia. Ia ngā rakula i ele asio i ma wakulau vai, wala au le o lua tase, lua i wa wha fitu iwa, lua fitu. Fatalo whapitoa lava i le tua fine po o le whaltua fo i a lupe, ao lupe sina. Ia, alo le whatotoa fo i ma tāpua inga nei aso, tāsio i aise, lau mo fo i se avano e whelua i ai ai le itoe tu wa atu i Samoa. Fatalo whapitoa lava i le uso, le fionga e mua ngutia, lose Dominico, ia, pe fo i le awainga, ia, e maise o le toe amtalia fo i o ngā ruenga, o le nei tausanga. Au ave loli, au ave pasi, ia, i mwhai un whangaroina o tau, ave taxi, ave train, ia mai la tau o lo o whafoina, o skipa makapeteni o vaa, whewa i le vasa. Ia mai la tau o iei le to mai whaapitoa. Whenele a i le vau māua. Ma whaafoe i a tātou fuavalele. Tā ua tele le ngā ruenga. Alo matama whanau Samoa. Ima so se pai late lava. So se atunu. O whaia le nā ngā ruenga tā ua. Whai ai o na tātou tau nuu. Saunga le mū. Samoa. Po whea lava. Whatever your destination is, you're here today, gone tomorrow, and arrive at Los Angeles in California the very next day. Ya le tala le nāma le nganga whalalo. A moe, ya, sa maualo file mualo loto. Mua fo i se avanoa te mālamala mai le whasoa ma le tuwha le a taua sa vea i a te oe. A wae mālamala malo, ona i loa lea. Whatino ia whai unga tala whengai. Tala nda, mangalo fo i se leo le au ona, lau tō whafonga mai i le nei aso, ai pea no whai atu. E le ma whai ona tu ua, le mea mio tonu, ma le saidinga le mio tonu, ua tele, ina vevesi le atu no, ona o le pui puinga o se tangata e tōtasi. Pea no whai atu. Tagata nei e le toi kea. There is no point of return. Why? Because they would rather go to the grave and take all this evidence with them to the grave. Upu le nai masani una o whamanatu atu le palolo mua. Whai mai ea. Ea. O le angasala. Pe oti. E oti ai pea e au noa ma le whailo. Aisea, le anga e sua ma li tele, lole a papalangi. Ia. Ia, au te whamawai atu le pese lea, a le mātou nuu i Vaiala, le mauta ma le malai tapu o tota e fio ai, le fionga i le pātū. O le siapo o tala lautele, a wā sa maria toa ma sa tupua. Fetu o le langi, le a tau sa vea le nei. Lofa tele mo oe, wha mangalo mai se leo, wha fo i mai upu o le a tau sa vea. A ia manuia tele lautou maftanga. O le sunga ya seu. Ya, o le au tau mafuta. Ma aveina, le kou pasi. Via tele. So we are. Well, that's it, folks, for me. It was enjoyable, and I will see you tomorrow. Lota ole
sabi. Hello.